I pozdrav ljudi, sam Jurki Gamer. Ljudi, to sam da pokažem nešto. Ja sam sad prešao, znači na ovaj kanal MOV TV. Nemojte brinuti, to će dalje na Jurki Gamer kanalu, bacit ću klipu i na Jurki Gamer kanalu i na MOV TV. Ostavit ću vam link u deskripciji MOV TV-a, ne link nego klip koji sad upravo izbacujem. To je aga.io. Ostavit ću vam link, subscribe-ujte se na njega, znači ja snimam na njega, snimamo ja i još dva moja drugara. Subscribe-ujte se na njega, znači bit će zabavno, bit će gameplay GTA 5 na PlayStationu, Skylines, Terraria, Minecraft, Left 4 Dead i tako dalje. Five Nights at Freddy. Sad ne mogu sjediti koji delovi, da li to rekla četvorka, ne mogu sjediti sa tom moj drug. A sad zašto MOV TV? MOV TV zato što M kao Marijan, U kao Urki, F kao Farkili Fiki. Ili ti Filip. Marijan znači to će da snima Left 4 Dead i tako to sranja, a Filip će da snima Skylines i ovaj kako se zove GTA 5. I to je to ljudi, subscribe-ite se na ovaj kanal. Kanal je stvarno dobro, sad ću link u deskripciji. Tu snijemo, znači ovo nam je prvi klip, to je ja sam sad izbacio prvi klip. Tek za 84 minuta, fuck yeah. Subscribe-ujte se i to je to, vidimo se u sljedećem klipu i